Kufa tutakufa tu. Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine, kwa sababu kufa kupo. Gikuo kia John Pombe Magufuli nore ratungataga itiina riake ria keri ta President wa bururi wa Tanzania ritigite ithenya ria kuihurio gituro-ini kiria kinene muno gia kiuteti bururi-ini uyu. Kuringana na gicunji kia 37 gia gatiba ya bururi uyu, President urigite-ini angikuwa munini wake no ufatie kwihitithio kuihuria ithenya riri. Gikuo kia Magufuli gigithondeka gacira kuri mutumia wa mbere kuingira gituro-ini ta giki to Tanzania tu indi gitaro-ini giothe kia Afrika ya irathiro. Samia Suluhu Hassan nirio ritwa riake. Mutumia uria gukorwo gicoro-ini gia utongoria wa bururi wa Tanzania akinyita gibara kiria kirarekirio ni Magufuli uria utungatite bururi uyu kwambiriria mwaka wa 2015 nginyagia gikuo giake. Mimi nawaambia nilikuwa na profesa kazini mzuri sana. Suluhu asharirwo tariki 27 mweri wa Januari mwaka wa 1960 gicigo-ini gia Zanzibar na guku no kwathomeire. Mwaka-ini wa 1986 akigira university ya Mzumbe bururi-ini uyu kuria athomeire kothi utungata wa muingi na no egereire ugi ungi wa kimathomo bururi-ini wa India, Amerika, udumwe na Ngeretha. Tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mwaka wa 2000 niguo Suluhu aheirwo giturwa giake kia mbere gia kiuteti kuria murirwo gituro-ini kia mwanya, naguo mwaka-ini wa 2010 akirika kita itano-ini kia ubunge kia Makunduchi na kihota. Uhegereru wake wa kimathomo udumwe no menyeru wa maundu ma kiuteti maria hotete gucokaniriria nimo matumire Magufuli amuhugukire riria anireire kurugama giturwa kia president mwaka-ini wa 2015 na tigiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na kimushagura ta munini wake. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatumikia vema. Wona Suluhu arikia kuhitithio arita president kwa njiriria thafari ya kuriki itiina riri ria miaka 5 riria we na Magufuli marakoretwo matungata o mieri 5 tu, na gibarua giake kia mbere gigukorwo ari guteithiriria bururi uyu kuhitana na king'uki kia murimu wa COVID-19. Uyu ari umwe wa maundu maria matumite ndurumeni ya mabururi mangi kumurika Tanzania gukionekana thirikari ya bururi uyu titarekireire urito haro ya kuhitana na COVID-19. Girifotera Kameme TV retora kwa neno gari wa Kamau.